Hai selamat Hari Raya kami semua ucapkan. Sila jamu salah liriknya. Hidangan yang kau jangan nyanyi Dengar sini macam terkeluaring sikit. Kan dia tahu suruh joget tak boleh, suruh nyanyi tak boleh. Intro Syah. Kita dah tak intro lagi. Tak ada. Kita tak ada intro. Terus. Dah raya. Korang suka buat apa? Macam tu. Dia dah tanya pun soalan. Tak ada pepot-pepot. Favorite kesukaan. Okay, siapa start dulu? Raya korang. Sing just now again. Okay, first is makanan kegemaran anda di Hari Raya. Silakan. Kan dah kena ambil anak balik dari sekolah. Okay. Jam 12. Okay, Rauda, you suka makan apa? Hari Raya, what is your favourite food? Sejujurnya Spaghetti. Sejujurnya Dalca. saya tak gemar lauk raya. Yeah. Saya suka dalca. Dalca memang dia suka. Is dalca is it lauk raya? No. Pasal tu I cakap. Itu macam lauk Dalca raya. dengan roti Perancis settle. No, actually it Settle. depends. If let's say you memang selalu celebrate Hari Raya makan dalca, so it's your favourite food. Okay It's lah. my favourite food, dalca dengan roti Perancis settle. Dia kirakan macam each home has got their own culture gitu. Betul. Siapa lagi? Kak Long suka makan apa? Actually, I suka apa-apa yang pulut. Dulu I suka lemang. But after my cousin buatkan I ketupat palas. Saya tadi Ya, kita makan kat KL tu sedap. Kau tahu tak apa ketupat palas? No, I don't know. Oh, you tak tahu? Sedap. Sikit jauh. What is it? Dia macam lemang juga. Cuma unit ketupat tu. palas ni kita buat dalam daun, menggunakan daun palas. Okay. Sebab tu mungkin kat Singapura tak banyak buat because susah nak dapat daun palas. I know. I pernah. So dia bukan macam bukan lepat. Nampak macam Dia daun bukan lepat tau. Bukan lepat Dia tau. triangle tapi macam lepat gitu. Kalau lepat kita tetap gunakan daun daun ketupat untuk buat, tapi daun palas untuk buat ketupat palas. Dan dia macam biasalah rasa dia lemak macam lemak. I must try. Tapi dia tak ada lemak. I must try. Tak, Dia rebus. Rebus. Dia actually Rebus sudah ni. semua all those pulut, right? Lemang pun pulut, ketupat palas pun pulut, lepat pun pulut. But each of them has a different taste. Yes, different texture, Pasal dia different meaning mix- tu different amount of Macam ingredients. ketupat, bila dia masak tak salah dia akan gunakan kelapa parut Lepat And then kelapa dia parut. akan letak yang ada orang letak Kacang. soya bean. Kacang. Lemak. Kalau macam ketupat palas dia plain. Dia just dia ada Tapi rasa santan kan? santan. Yes. Sebab tu dia berminyak. Bezanya lemang kan bakar. Yes. Ketupat palas rebus. Rebus, correct. The thing. Dia triangle itu lopes tak? Kuih lopes. Something like that. It's But sedap. it's brown colour. Yang selalu orang rebus dalam bambu tu itu Betul, apa? bukan. Itu lemak. Itu memang favourite daripada dulu. But ever since I kenal ketupat palas favourite. So my cousin ni dia orang Malaysia. So, Malaysia. Agak-agak sikit lah sister. Malaysia dah masuk. Dia nak korek orang. Dah okey. Dia jadi bahan lagi dia Aku kena. perhatikan je kau support mak aku kau siap. Okay. Kalau orang cakap kalau mak-mak cakap aku simpan lemak ni. Aku perhatikan je dah bucu mata aku. Kejap. Kak Rada dah cakap macam gitu. Dah takut. Dah tak ada berbual tak tu. Kau telefon aku tak angkat. So dia first time dia buat dengan husband dia. So dia buat banyak sekali tau. So every year tetap tahu masa tu First Day Raya dia akan datang Singapore. Tiap tak tahun hampir tak tahu dia akan buat ketupat palas. But that was before COVID lah kan. Betul. So nanti dia akan buat banyak. Lepas tu dia buat apa tahu? Dia akan masuk dalam freezer. So do you know that this lemang, ketupat ke apa, you kalau nak tahan lama, you simpan dalam freezer. Bila you nak makan balik, you kukus. Kukus. No, wait. So means what? You kukus first, then freezer, then Kukus, then kasih dia sejuk. Okay, Lepas tu dia masukkan dalam freezer. Rebus. Rebus. Bila nak panaskan balik tu kukus. Baru kukus. Correct. Apa definisi rebus? Rebus tu macam mana? Pakai Thermomix lah kan? Bagus. Dia dah ada cita-cita dan masa depan. Bagus. Sebab ni aku baguskan kau. Dia dah manifest Yes, Thermomix ni dalam akal fikiran Akan dia. datang. Kak Long, kira kan Kak Long, dia dah cakap dia akan top tau. Amin. Dia dah claim dia competition. Amin. Cakap Amin. Jangan cakap. Kak Long side eye je.
So anyway, back to Hari Raya topic. So yes, ketupat palas. Anything ketupat, anything pulut is my favourite. Even kuih-kuih. Tak kisahlah makan dengan apa pun, as long as the pulut, okay. Best kan pulut. Ya, love. Tapi kan macam orang tu katakan jangan banyak sangat makan pulut sebab Berangin. nanti sejuk lah, berangin lah. Oh, ya. But I don't care. It's my favourite. Yes. I guess also it's a mindset lah, Pak berangin dengan Every girl sejuk gotta have Tak a tahu favorite, sebab right? my mother-in-law Enjoy. kalau dia makan pulut nanti dia semput. kisahnya. So anything, and Affect she certain loves people lah. pulut. Macam Nadia, she loves pulut. So especially macam tapai pulut. Wait, dia pakai tapai memang harus lah dia semput. Itu memang obat batuk tu. Tapai tak boleh weh. Tapai pulut ke anything Jadi pulut. Nanti dia akan tu. So dia kena eat in moderation. Yalah. Boleh lah jamah ujung lidah boleh. Jangan Jamah sampai ujung buat lidah. pengilat. Cuit-cuit boleh? I prefer tapai pulut to tapai ubi. Yes. Never love tapai. Nasi raya tapi like got Nanti kan dia punya air dia dah Oh yes. sampai habis kan. Tapi nenek-nenek semua dulu suka tau minum air tapai tu. Tapi Jangan sampai jadi tuak. to think of it. Diorang ni drinker actually. Shot. That is one shot from before becoming alcoholic. Yes, correct. Fermentation happens. That's why diorang dah buat shot dulu. Oh, pandai. Baru halal version. halal version. Kira mocktail lah, mocktail. Dia react slow sekejap tau. Tak Habis memang. apa masuk dia cakap, Kenapa je aku fikir? Okay. Yeah, because dia fermentation. You call it fermentation. correct. Before the alcohol Air tapai. actually develop. Yeah. Sedap. Siapa tak makan? Ada aftertaste Kan. I agree. I also love it. Dan okay, Dia Aisyah. punya manis dia. Okay, anyway, we are running out of topic. Air tapai. Air tapai. Suka makan apa? Air raya. Okay lah, standard kalau hari raya, ketupat, rendang, sambal udang semua kan. But then, there's this tradition because my father side is Boyan, then my obak, kalau kita pergi rumah dia, dia masak apa tau? Kasih lagu Okay background. lah. Arapare. Okay. Dah. Okay. So, kita pergi rumah obak bukan makan ketupat apa. Kita makan celok, asam dengan sambal belacan, dengan ikan goreng. Itu boleh. I don't mind that, man. I don't know what's celok. Lauk singgang. Macam lauk kuah-kuah. Lepas tu ada kacang panjang. It's like it cleanses my taste bud. So orang semua pergi rumah-rumah orang pergi tempat lain kan makan ketupat dan kita go rumah obak to eat celok. Kalau macam gini rumah ubat selalu last lah. Sebab dah makan kuih pergi rumah ubat. Bos pun boleh macam appetizer. Kita macam relax, sedap aja because it's not berminyak and all. Every other house is serving the same correct. thing. So I love the fact that she's serving something that is a comfort food. Then it balances out everything. Macam okay, best. Looking forward to pergi rumah ubat. Kan. You all traditional food macam gitu but each family mesti ada tradition diorang sendiri. So what is your family tradition, Kak Er? Okay. Like, I think the most unique, I would say, kalau my own side, of course lah, ketupat, rendang, whatever kan. But usually that we will have is petang raya. Okay. So on the Breakfast menu lain. the next day punya lauk raya lain. Wow. Before raya, The last buka. That means so the day malam before tu takbir malam lah. the last buka. Okay, so the last buka we will have lauk raya. Alright. Okay. So the next day my mom before that dia akan stock up lah makanan whatever kan. Dia akan masak asam pedas. Kan. Asam pedas Tradition macam gini. Yes. So Family tradition. because my mom is second in the family. So adik-beradik dia definitely will come to her house on the first day. So nanti orang lain pergi rumah orang lain semua makan ketupat, makan lontong. And by the time you pun dah tak boleh makan kan. Betul. So by the time datang rumah my mom, Asam pedas. Sama. Asam pedas ni memang evergreen. I boleh minum Love. Untuk bila tak kisah. bila, correct. Asal ada asam pedas, it's a celebration. But I think I would say if my own favourite will be my mother-in-law side lah. My husband side. Okay. Orang Kajang. Orang Kajang. Right? So the first time masa I sadly no. Bukan sate kijang sate kajang. So my mother-in-law has this dish. Okay, she calls it rendang paru. Rendang paru. Semua jawab. 1, 2, 3. Rendang paru.
This rendang paru memang to me sedap lah because it's very unique. Because dia ada, my mother-in-law side, dia ada rendang hitam, rendang hitam tok, rendang you know, tok, these are all orang-orang utara kind of food. Rendang tok ni macam kering sikit. Yes. And then dia ada, and then my mother-in-law pun ada rendang campur. So rendang campur ni dia ada daging, dia ada limpa, dia ada hati, dia ada segala-galanya. Macam sambal goreng All the internal lah. No, it's rendangish. Ya, Yelah, dia tak ada dia sayur lah. macam sambal goreng Without the sayur lah. rendang. Yeah. Kira kan episod ni pasal rendang lah. Sambal goreng Valentine rendang version. Sardin So kan? I tak berapa suka rendang Yang mix campur rendang tu tu. sebab I tak suka limpa. Too rich. I faham. Sebab then I memang suka paru. I love paru. So I love paru. And rupanya senang. Senang nak buat. Nantikan episod yang akan datang. Okay, I tak pernah sama episode akan beli You just beli you punya paru yang dah rebus, potong kecil-kecil cube, lepas tu you just Oh, dia potong kecil-kecil. Yes. Bukannya macam paru yang cube. Okay, kecil-kecil. Okay, doesn't matter lah. You nak Macam potong sambal cube besar ke goreng cube kecil ke, whatever it is. You just need santan, you just need Sila ambil kertas dan pen. Kalau tak pun nanti rekod lepas tu reverse hari-hari balik Okay. Lada hitam. Lada hitam. And then serai tu you ketuk. That's it. Ketuk je. So easy. So Macam mana ketuk serai? Serai. Kau ketuk kepala orang dengan serai ke kau ketuk serai tu? That's it. You tak payah kerisik. Nak letak kerisik pun boleh lah. Kau rendang always have kerisik. Yelah. correct. Actually kalau my mom masak rendang memang tak ada kerisik. Oh, okay. Okay. Sebab my mom tak suka kerisik. Konon lah healthy eating. So, but anyway rendang is already so rich kan. Anyway, I think maybe ada kerisik lah. Tak ingat sebab buat benda ni setahun sekali je kan. Every time I kena minta my mother-in-law. So that's it. You know, it's like you gaul macam you kacau lah rendang Macam tu semacam Thermomix gaul lah kan. You bagus. Masih. So you kacau sampai benda tu kering macam you masak rendang. Ada orang tak letak daun serai ke semua. Daun kunyit ke Daun serai macam I suka letak daun limau. My mother-in-law tak suka daun limau. Okay, Tapi okay. I ada bida'ah sikit Boleh lah. boleh tune it to your own taste bud lah. Yes. Bau But dia semua. But tak macam kalau kita buat rendang kan mesti ada serai, ada lengkuas, bla bla. Oh, dia tak complicated lah. Straightforward. Santan, serai. Okay, and then black pepper. Oh, black pepper. 4 ingredients only. Ya, dan Jom jangan lupa garam secukupnya. Wow. And gula. Saya akan cuba. Gula. Okay. Then we should have one kita mungkin you all nak berikan kami cadangan jika you all nak kita orang ni Mami Realtors buat program masak-masakan. Ya, saya volunteer. Kita masuk dapur orang bersih dan kita serakkan. Kita bawa tak apa boleh bawa barang ke dapur dia. Tak kisah. Dapur dia ada island tau. Oh, yes. Okay, idea. Okay, ada orang tu dah tak tahu. Harapkan Thermomix sangat. Aduh. Dia tanya apa tu kerisik? Ya Allah. Apakah itu kerisik? Tak apa. Apa? Dimaafkan. Apa kerisik? Apa kerisik? Kain payung. What is the kerisik in your head? Merisik. Takkan hari-hari ni nak Kerisik tu santan yang dah dikeringkan. Kelapa. Dulu I kelapa. pernah buat Kelapa. kerisik tau. Dulu I pernah. So my auntie akan beli kelapa parut. Dia akan sangar kan. You know dia buat sangar tak ada minyak Macam nak kan. buat serunding Dah gitu. sampai garing. Lepas tu you tumbuk. Keluarkan You tumbuk minyak sebab dia keluar minyak. So that is actually kerisik. Tapi zaman sekarang tak perlulah. Beli je. Sebab paket semua ada. Betul, sah. Lepas tu beli masuk dalam Thermomix. Masalahnya benda-benda ni semua dah ada, dah Empower disiapkan. Tapi masalahnya kalau tak tahu kerisik tu apa, benda lain pun dia cari, dia cakap kerisik agaknya dia. Orang suruh beli kerisik, dia beli benda lain, asam. Kita suruh beli serai, dia beli apa? Tak tahulah, lekuas. You ask me to go Sheng Siong kan? Ah. I take photo. Is it this one? Perangai Malu lah. Senang. It's okay lah, let's learning. Handphone sentiasa depan mata. Pakai Google Translate. Yes. Tak payah Google type semua tak payah. Google Translate Malay to English. So you just say kerisik. Nanti dia keluar apa? Buah Kita keras. mengajar Nanti dia keluar teknologi apa? kepada anda semua. Teknologi boleh buat senang. Gunakan teknologi. Tak, alternatively pergi Sheng Siong cari orang tua. Oh, my mother asked me to buy lah. I don't know what kerisik. Orang tolong lah. Then what's your favourite food Hari Raya? Mine is also ketupat.
must go. Ketupat makan dengan apa? Ketupat or lemang, as long as that I like the feeling of kopek for raya. Question, ketupat yang ada yang rebus pakai plastik lah. No, dengan daun Yeah. Oh, you like the joy I like of the- kopek. Tak ada soalan. the Tahu joy. menganyam. Okay. Suka Lagi satu makan soalan. ketupat tapi suka tahu menganyam. Important. Itu That is very important. Kita patutnya ada daun ketupat kat sini. Kita buat competition lah. Siapa tahu anyam ketupat. Dah lama tak buat. Tapi I memang tak tahu. Oh, okay. Bila arwah my grandmother hidup tu kan, ada just one time, remember one special hari raya dia duduk kat rumah kita. Alamak. Lepas tu kan dia kasih idea. Hari ni nenek rasa hari raya kita buatlah ketupat. I cakap, okey Nek, ketupat nak beli berapa banyak daun ni? Kau pergi je pasal kat Geylang, kau carikan Nenek. So then after that we sit down at the table. Kau tiba-tiba dia ajar gayam 10 kali, dia ajar 10 kali aku tak faham. Oh, dah habis. Ni macam 10 radio. kali dia ajar 10 kali I tak faham. I just find macam so complicated. Kan? Tak. It's actually very easy. Wow, really? Tiga ke empat? Tiga. Ni facing up, ni Dan facing facing down. down. Then you intercross. Slope. Macam cross stitch. macam nak cross stitch. Cross stitch senang. Cross itu kan yang pusing Cross. cross Cross. stitch. Tak apalah, kita biar rebus back. Tapi beza lah yang pakai yang plastik ni Rasa dengan dia dia lain. punya daun tu Correct, kan. Ada daun one is nicer. So I think dia I tahan. enjoy the process actually. Kecil-kecil tolong ambil pin, remove Yes, the side. yes, lepas tu yes. sedap dia punya tu. Teringat Okay, dulu I tahu anyam ketupat. I tahu. zaman arwah tok dulu dia kan ada sanggul kan. Dulu orang kan semua ada sanggul kan. Nanti dia akan buat gitu, dia keluarkan sanggul dia. To remove the side. Kita tak boleh pegang sanggul dia. Yes. Kita pakai yang pin tu yang pakai macam pisau. Yes, pisau ke apa. Tapi dia pakai sanggul dia. Your arwah nenek buat macam tu? Yes. Oh, Dia terror, dia akan duduk gitu. Lepas tu mulut dia berbual kan. Jangan main kat situ. Takkan bergerak. Main kat situ. Masuk balik. Mana dah pergi. I power. Tapi tangan dia bergerak. Banyak dia dah buat ni. Kita yang satu kat situ. Apa dia buat ni? Tak jadi salah pusing ni. Salah That's pusing. it. It's more of bila dah dia dah atas bawah tu. Bila dah gitu kan. Okay. Ni sekarang macam mana ni? Macam mana? Yang Where do we pusing go? mana dah gitu. Yeah, but it's fun lah kan. This is our childhood. If only we can have all those, For childhood. our kids, I rasa budak-budak zaman sekarang miss a lot. The actual meaning of Hari Raya, the last day of Ramadan tu. Macam really wasted a lot lah. Dina pula, what's your favourite food? Dan kalau cakap pasal kid kan, dia kan paling kid dalam Dia paling key. But I get to witness my arwah nenek, arwah atuk dulu they do the ketupat, then put the rice. But it's so long time ago. Yalah. Tapi sekarang it's more to just boil lah the plastic ones. Then Also potong. sekarang dah ada yang ready made. Yang dah Korea boil one in Sheng Siong, you can buy the pack of 12 tak salah. Then you just rebus kejap 3 minutes. So you don't even need, you skip that boiling process. But I would love to learn the ketupat. Then so that macam like Danya and our future children, then they get to have that Ramadan. True lah. I rasa and macam spirit this and- culture dah nak pupus. Yeah, Because I think it's time to bring I back. think it's up to us tau. It's up to our generation to bring it back. Betul. It's up to our generation to do it, latih and show our children. Macam I feel because like I don't want it to end with us lah. Yeah. Kan? And I We feel have like this macam memory. like macam example Christmas, like everybody heboh-heboh dengan Christmas. But then I feel macam kita punya culture Melayu ni macam is slowly disappearing and I want to bring it back. Yeah, so it's up to us lah. Generation kita, kakak-kakak semua, kita dah nak cakap pasal acik-acik. Kita belum level acik-acik. Kita level kakak-kakak. Okay, so kakak-kakak semua, come, let's do this. Let's have this practice dengan anak-anak kita. Kita anyam ketupat. Kalau tak tahu, tak apa, boleh belajar. Kan saya dah cakap, tak tahu, tak apa, jangan malas. Kita nak kena rajin. Mari kita pupuk semangat bergotong royong lagi dalam dapur. Talking about it kan, I was driving past. This. I dropped a passenger kat Pavilion Circle, which is somewhere at Bukit Batok. Okay, so it's a private house lah. Then, so I was like, nak exit kan. So after that I was thinking, oh mana sebab rumah private, Then we're thinking, mana rumah Melayu mana rumah Melayu. So dia nampak lah ada rumah Laklip. Ada juga Melayu tinggal rumah ni Okay. Then but the one intriguing was this, kalau kita kat kampung, kita pasang lampu apa tu? Lampu colok. We line in. Diorang masa zaman dulu, they have this kepercayaan. At the last few days of Ramadan, they believe that They are coming back. They are coming back.
those who have passed away, Yeah, they the come good back, spirits kan? coming back. So at this, we are not saying that we should believe because it's khurafat anyway. So, but this house, dia line kan lampu tu, but it's electric lah. Of course, it's not. correct. Tak boleh It was pakai. like it's so heartwarming to see. It's so nice because these are traditions that kita tak nampak. Yelah, Especially with us Habis kita staying duduk HDB, Yalah, kita taruh kat especially luar pasal rumah kita macam mana? tak ada kampung kan. Kat Singapore ada kampung kan. But it's not like what. Okay lah, kalau siapa yang berkebolehan buat landed tu, okay lah, boleh buat macam gitu semua kan. Masya Allah, It's beautiful. Alhamdulillah. Siapa yang tak nak kan? Siapa tak nak kan? But I guess the little nitty-gritty culture that I think we can instill in our family dengan anak-anak kita in our own house, we can still do that what. Like the ayam ketupat, like the that buat one apa, kuih sama-sama. I think the easiest now is pasang lampu lap-lap together lah, right? correct. I think I think simple activities that bond you together Correct, lah. Simple activity. Sorry, Mani, she haven't say what's her favorite food. That's why I suka lemang yang ada the peanuts inside. That's lepat. I suka lepat. Then I suka kecil-kecil kan? Yes. Kecil-kecil kan? Then I suka makan dengan rendang, but it's my arwah nenek punya recipe. I love that. How does she put it? Rendang ayam, rendang daging? Rendang daging. Okay. So daging dia soft. Then after that dia pedas. Oh, Dia okay. punya spice dia just nice. Oh, I can feel it. Sebab ada orang masak rendang manis. Ada orang tak suka suka manis. manis. Ada suka pedas. Macam pedas sikit. Best. So But that's do you know my how to do it? Itulah nak belajar. Or any of you punya makcik-makcik ke yang tahu masak resepi arwah nenek? Alhamdulillah my stepmom knows. So I have to ask her. Alhamdulillah. Just take the recipe. Yeah, take the recipe. So I kena belajar. makanan OJT. Yeah, actually kalau you all feel okay, since we had the topic before, we talk about memasak kan. In actual fact kan, masak rendang dulu, masa before I know how to cook rendang, I thought it was the most difficult thing to cook. But actually it's Tapi it's like, oh my god, it's a no-brainer. Everything put in the blender, after that put in the kuali and kacau-kacau. Dia paling senang tapi paling makan waktu lah. Yes. That's why nak kena pakai Thermomix. Macam mana ni? Thermomix dapat banyak air. Tak apalah, tak apa. Aku redha tak dapat Thermomix tu. It's okay. Tak. Bos kata nak belikan untuk semua. Untuk belikan semua. Satu. Amin. Semoga semua orang achieve. Okay. Sales banyak. Team sales banyak. Semua dapat hadiah Thermomix. Amin. Okay. Sekarang kita pula pada host kita pula. Host Apakah dia kegemaran adalah host. makanan anda? Ya, para penonton semua. Kalau untuk saya, cakap wah, hamdallah. itu dia. No, but it fits for my family. Kalau keluarga saya pula, okay, mak orang Bugis, bapa orang Jawa. And my father punya family will do all those lepat yang gemuk-gemuk kacang ke mampat tau. Yes, love it. Tapi sebelah my mom instill my father punya favourite dish into our family. Fusion. Because my late father dia suka makan sambal pekat. Sambal pekat. Okay, kalau orang selalu macam kalau hari raya mesti ada macam sambal ayam masak Masak merah. ayam masak merah, Betul. ayam certain ayam. Tapi my mom or my late dad call it sambal pekat. Dia macam sambal ayam masak merah tapi kurang manis. Yang penting ada santan. Dia akan masak sampai santan tu pecah minyak. Ya Allah, meleleh liur aku sekarang ya. Dia punya macam resepi sambal sama dengan ayam kering-kering masak merah. itu. Dia sikit lebih kurang sama macam ayam masak merah, tapi dia ada infuse dengan santan. Bila dah letak santan tu, biar santan tu pecah sampai Things will be different lah. it's very Makcik, tolonglah makcik. Saya dah rasa air kunyit makcik. Sekarang saya rasa sambal pekat makcik. sedap ya Allah. Last time Rencah dia sama macam ayam masak merah. sikit lebih kurang sama, Sikit lebih tapi kurang. yang specialnya pasal dia ada letak santan dan lah. as it is lah. Kita nak masak ni semua memakan proses. Sebab tu orang dulu-dulu dia punya tahap kesabaran dia tinggi. Tak ada Thermomix ni semua tak ada. Tahap kesabaran dia tinggi sebab proses masak daripada awal sampai akhir tu dimasak dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kepantasan nak cepat. betul juga. That's why it's more of loving. Jadi bila kita makan tu macam ya Allah, nikmatnya, sedapnya, become bonding with family. Yes, correct. I think also that anything that dia macam stir our memories, anything that stir our senses macam bau. Yes. Bila kita bau masakan Kita kadang teringat. I cuci pinggan, I bau neighbour I punya masakan macam sedapnya bau dia. Bau belacan pun sedap tau. Bau belacan it stir your senses your sight, your smell or your touch macam benda ni macam makanan ni bestnya, macam you cuek ayam macam anything that stir your senses and it
flashes back 10 years ago, 20 years ago. Full of memories. Then my mom pula with all her family members, dia my mom diorang semua panggil dia mak busu. The thing is dia mak busu, anak-anak saudara dia semua sikit lebih kurang sama umur macam dia. So she's like the youngest makcik lah. Okay. So anak-anak saudara dia every time kalau second raya dulu, kalau kita masih belum berumah tangga belum bernikah, masih duduk satu rumah tu, ya Allah. Second day kita dah siap lah nak berperang. Kita dah siap nak berperang. Because my mother beli ikan, tak kisahlah ikan apa, tapi memang diorang suka macam ikan sembilang, masak asam pedas. Sama juga dengan yang so evergreen. Yes, masak asam pedas, sayur kobis goreng. Masak datang, lauk semalam, lauk raya tu semua tak tengok dah. Datang asam pedas. Yes, correct. Because asam pedas pun, the benefit is makin simpan, makin sedap. Ni hari makan dengan nasi, besok makan dengan roti. I makan dengan prata. Ya, betul. Asam pedas prata. So tahun 2025, sesiapa yang pergi rumah beraya yang ada asam pedas, sila tag kami. Sila tag kami. Semua ikut. Sila tag kami. Nanti kami akan terakan di bawah sini. Because my mom pula asam pedas dia, I don't know, certain people have different type, but they actually is, kalau kita nampak dia macam asam pedas, tapi my mom say masak ladi hitam. Ada ladi hitam. Yes, because dia memang Dia memang campak letak lebih ladi hitam. Yes. Dia yang buat sedap. Dia punya heat is different. Tapi memang asam pedas, ada lada hitam, pekat. Daun kesum memang harus. My mom pun siap-siap daun kunyit. Dia tak boleh tak ada tau benda ni semua. Ni hari kedua kan? Hari kedua. Lala, you're not invited. Cakap you're not invited. Tahun ni boleh tak? Kita semua pahala cuma tak boleh. Cik, saya dah ada serunding daripada mak dia. Apa salahnya kasih saya Tak tahu malu. Kalau tak tanya, tak tahu dapat ke tak. Memang tak tahu malu. Tapi I pun suka makan lepat tau. And I think after a while, my pakcik semua ada yang dia dah tua lah, dah tak buat tu lepat tu semua kan. Masa COVID, I try to do it myself. And berjaya. Kita berjaya. Dia senang, man. It's all in your brain. It's all in your mind. Mind power. Kau katakan kau boleh. Kau boleh melakukan apa je lah lirik dia. Boleh. Yeah, it's very easy actually. Okay, I'll try. InsyaAllah I'll try. Ikat tu kan? Ikat tu yang a bit saya ada tukang QC lepas dah diikat. Alamak. Kalau lah I ada macam rumah kampung ke apa, bolehlah kita semua tahun depan ni raya kan, together jumpa and buat sama-sama kan. Jun kat Rada, Jun staycation tu. Hari raya bukan Jun lah. Alah, feeling-feeling. Lepas tu bawa pagi raya, pilih hari raya. Feeling-feeling dengan baju apa-apa. Wow. Julik juga mata aku. Ni juling-juling tapi sayang. Tapi sekarang okay, itu memory kita teringat mak kita masak. So sekarang kita apa yang kita buat untuk anak-anak kita? Apa yang you all masak first day? Allah, sayu lagi. Sayu. You know why sebab apa tahu? Mungkin sebab macam I dengan Air anak kita dah besar, dah dewasa. Anak kita dah kirakan generation dewasa 20-an nampak macam anak 20-an tak? Terkejut. Jadi macam the kind of bonding yang you have been saying kan, memang macam tersentuh tau. Because I really rindu masa-masa diorang masih kecil lagi. Bila diorang masih kecil, kau suruhlah apa dia buat, dia akan buat. Sebab dia tak boleh bantah, betul tak? Tapi bila dah besar ni, ya Allah, is different story tau. Macam Bud, my eldest daughter, dia memang selalu alu-alukan hari raya. But I pula dah umur gini nak alu-alukan macam ya Allah, penatnya. Okay. Kau nak bawa kawan kau balik, ya Allah. Tapi I understand dia punya festive spirit tau. Jadi bila you cakap bersama dia cakap, bonding. Cuma tinggal Haziq je. Tinggal Haziq, you know. And Haziq is more to like dengan bapak dia sekarang. Best dengan bapak dia. Semua rasa bapak dia tahu. Tak tahu. Yalah, dia kata mentor lah. It's only a boy's thing. Umi rasa FOMO lah. FOMO lah. So, yalah. That's why macam a bit sayu for me lah. Because the fact that my kids are big, then one of my daughter is staying with my mom, you know. Because of space, because dia nak sekolah dekat dengan sekolah and all that. Jadi macam like, it's really sayu for me. It's really sayu.
Because kalau that's why for the past years dulu kan what we did was at malam raya, because my parents they are very very flexible, very relaxed. Dia kata tak apa, malam raya you datang sini, you spend time kat sini, so first day raya you can spend more time kat rumah you my in-laws. So my parents are that kind of people. Yeah, they are very macam dia chill lah, dia chill. Because lagipun first day nanti adik-beradik semua, my mother side diorang tak ada rumah nak pergi. So they all will lepak my mother house. So my mother tak rasa macam lonely lah. Yeah, but kita macam mana pun first day mesti pergi mak bapak, right? So but then I will spend more time with my in-laws lah. So that's why that was the time. Nanti jadi kalau macam really on the eve kan, I akan do whatever I can. Bukan anak Zara I masih kecil-kecil. And I have 3 anak Zara which is not in Singapore. So the family become a little bit smaller tau. That's why to me is like really sayu. It's really sayu. Pasal anak dah besar. It's different. I cakap apa tau, ni sekarang anak aku bodoh lebih ni belum kahwin. Kau dah kahwin macam mana? Lucu katil lagi. Allah. But really lah, because kita jenis suka budak. Kita jenis macam, my anak Zara all grow up with me. Jadi I suka budak. Jadi bila budak lain semua dah besar, dia cakap, you really feel. So I put myself yelah, aku pun padan muka jugalah. You know, that kind is in a sense whereby, now you already starting feeling, can you imagine how your parents are feeling it? You know, macam kita pun kadang sibuk dengan busy, tak call. My father calls me every day. Jadi macam cakap, okay, ni juga padan kat muka kau juga. Let you rasa, you know. Yalah guys, don't take your parents for granted lah. Both lah. I think both your parents and your children. I think don't take any relationship for granted lah. Correct. Tapi my thinking pula kalau kan, if you say it's like padan muka kan. For me is like everybody have a learning process, correct? Correct. For me as a parent, once my children dah set a wing to fly kan, explore yourself. It's okay. Just be whoever, wherever, whatever you want to do kan. You just make your own life. Don't worry about me. Don't worry about Abi. The time will come when we are still here for you. Masa untuk orang datang kembali akan. But for now, kenapa sedih sangat dia But then when I told my daughter, when I told one of my daughters, when I told my daughters that, you know what my second one say? Mama, you want me to leave home? Alamak. I'm like, I think the time will come where we have to. For me lah, for me personally, I would prefer if like kisaran, this is my own family, my children, I want to have a heart-to-heart and one-to-one talk with them to make them understand that it's not that we don't care, and don't worry if you feel like you care less for us. Don't have that feeling because we know how it's been like. Kita dah tahu kita membesar macam mana. Kita nak pergi with our friends, kita nak, with that point of time when we started our relationship, we are too busy. One person can only manage so much, right? So we have already macam kita dah berikan dorang apa yang sepatutnya membantu dorang untuk fulfill their future. So we don't have to worry, serahkan pada Allah and fikir positif aja untuk anak-anak kita. Jangan sangka buruk. Fikir positif aja untuk anak-anak kita. So bila dorang dah besar, sayap dah lebar, boleh terbang dengan seluasnya, pergi. I'm telling you. No, I'm telling you. Don't worry about me, I have your Abi. Gitu. She really think by my mother, Mungkin I rasa macam gini sebab apa tau? Sebab I bercampur dengan orang-orang yang ada anak masih kecil. That's why when you all cerita-cerita, kita rasa macam, because you guys have still younger kids tau. Jadi make us kita rindu the back then. Tapi your positiveness is just like my mother. Don't worry. Don't worry saying, I will tell my children, don't worry if you feel like you call me less. Don't worry like if you feel you are too busy. Once a while, I appreciate it. Tapi janganlah selalu lupa langsung kan. If you don't call me, I'll make time to call you. Don't worry. We are still family, but at the end of the day, each individual is your own self. Tapi I rasa, I think relationship is so unique and so special in the sense that at different age, the act of love and act of service is different. Macam example, bila budak tu kecil, you are the one who is doing things for him. Correct. Bila dia dah besar, you have to do things tapi jangan sampai he feel macam suffocated lah. Yeah, correct. So, and on that same token, any relationship is never too late to repair and recover. Correct, yeah. And anybody can do it. And macam when I hear macam acts of love that is very touching, macam my friend say, father-in-law dia, every weekend, pergi Pasar Geylang, beli breakfast. Dia kata, 7:45 he will start knocking. Oh, wow. Morning breakfast. Macam it's just an act of love lah. I think I'll do that lah.
You do that lah. Nak. That pula. Lol. Jangan awal daripada pukul 8 Okay, faham. Pukul 8 Assalamualaikum. Breakfast. Your dad do that for you? So he goes cycling sometimes. Then he'll buy breakfast. Because I like the nasi sambal goreng. Kita cakap pasal hari raya. Tak apa, teruskan. Sometimes he won't even wake me up. He will just hang at the door. So that time will come when bila kita kecil kita perlukan parents kita. Bila kita dah dewasa we try to set up by ourselves kan. Dari bila kita dah tua ada satu hari kita tetap akan cakap kita akan tetap datang. No matter what we do we will still come back to our parents. We will still be our parents' children. Kat mata diorang kita sentiasa budak kecil lagi. Dah tua macam mana pun tetap juga telefon cakap, kau ingat tak yang ini, kau ingat tak yang tu, kau jangan lupa buat ni. Sama juga. Kita akan tetap jadi anak diorang at the end of the day. Yalah, siapa sini yang masa sahur masih dapat phone call daripada parents? Tak, sekarang WhatsApp siap doa. Lepas tu letak gambar sahur. Lepas tu setiap kali berbuka dia akan letak apa yang dia makan pada hari tu dan dia akan doa, ya Allah untuk cucu cicit dia bla bla. Every single day, masya-Allah. Kadang-kadang terfikir macam terdiam sendiri tahu, ya Allah ni kalau besok aku dah tak dapat lagi mesej macam ni macam mana? Betul. Itulah appreciate your mother, your parents, appreciate your children. I think anybody appreciate everybody. Kita just appreciate the people close to you and far also. When you talk about this, right, let's straight away talk about my mom. Because my mom considered macam brought us up alone without my dad lah. Because my dad work overseas kan. So when this happened, I think when they say about doa mom to be very very strong kan, I think it's true tau. Because when after that when my dad came back and then he passed away, so I had that officially missing piece over there kan. My mom every time doa tau, if anybody I kahwin, let the father look after me as per her own daughter. Doa granted. That's why the best father-in-law. Abah, if you are listening. So then on my nikah day, my mom Lala is crying. Okay, dah. Semua orang korang tak pernah nampak Lala nangis kan? So this part I heard my mom said, tolong jagakan Lala macam anak sendiri, which Which he is doing now. Abah dengar tu, Abah terima kasih sebab jaga Lala macam anak sendiri. Sayang dia macam anak sendiri. Lala picit dia, Abah, can you please fetch me? Abah terus datang depan pintu. 24 hour service. 24 every ready for Lala. Masya Allah. Selamat Hari Raya semuanya. Maaf Zahir dan batin kalau salah silap dengan bahasa ya. Okey, itulah dia edisi Hari Raya Pet Pot dalam rumah pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan jangan lupa kalau ada apa-apa dalam sibuk-sibuk beraya ada apa-apa soalan ke nak tanya pasal rumah, ya maklumlah kadang-kadang kita ni lepas raya ni kadang-kadang terfikir pula aku nak ride cycle nak upgrade ke ataupun bila dah kemas-kemas, rumah dah cantik itu waktu yang paling tepat untuk ambil gambar. Pasal nanti orang dah datang dah berserak kan, dah bersepah-sepah kuih semua, tak maulah. Kalau boleh kita ambil gambar bila just finish kemas gitu. Elok sangat tu kan. Manalah tahu orang datang tengok, cik rumah cantik, cik tak nak jual ke kan, tanya minta nombor salah satu DM je, jangan takut. Atau Pak bila kemas-kemas rumah macam banyak lah barang ni kalau rumah kecil lagi bagus. Anyway, jangan lupa follow kita, tag kita, apa-apa komen yang you all ada dan juga sempena Hari Raya ni. Tak apa. Kita nanti cakap lagi sekali lah. Kita jumpa lagi dalam episod lagi satu insya-Allah. Part 2 untuk Hari Raya. Pet Pot dalam rumah.